Witajcie tu w Nibelčicach. Europeada 2020 se blíži a netko je první tréning delnosabo a hornosabo. A my se veselíme na to, na klitu bude veľká překvapenka v Chorvatskej. A my se přijotujeme dostojne na ten Turnier a budeme vidět, co bude. Ja, die Europeada 2020 steht vor der Tür. Wir sind heute dabei, uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Gemeinsam Niedersorben, Obersorben. Erstes gemeinsames Training, spannende Sache und ich glaube, wir fiebern alle extrem entgegen dem Event und wird eine tolle Sache. Wir müssen hart arbeiten, damit wir dort auch ein gutes Turnier spielen und natürlich als Einheit auftreten. Das ist immer das A und O. Aber ich glaube, eine runde Sache. Bužo derje. Dobry dzień, ja sam Marvin Albrecht, a ja grajam dla serbskich kabojów. My jeździmy z gromadze z górnoserbskie mnóstwie k Europeadzie 2020 w Austrijskiej. Se veselimy już na naskonina, kęż kuszcze w nas zesna. Se veselimy już na taki wielki zwierzę, kęż za nas jo. Ja sam Patryk Woko, Raja Jedna Kamenz. Kao što vidite, mi se runde širotujeme za Europeadu 2020 v Kärnten. Zenca jo v Nibelčicach a držimo nadač, da se to šo na puč poda. Dobry dzień z Łužicy. W imieniu naszej serbskiej żeńskiej wubranki sme wuprajić wielkie weselo, so wobdzieli smieć na Europeadzie autochtonych narodnych mniejszynów 2020 w Korutanskiej. My Serbia sme mały, otvoreny a wesoły lud, kiż rady śpiewa, rejuje a hudzi, kotrež pak so pak vo sebie tesa kopańcu hori. Tak sme byli s hostiteľom Europeady 2012. Dobry dzień w Dolnej Łužicy. Som Simulic Paula, a som swąg domowiny, a som była učnica w Dolnoserbskim gimnazjum. Mejo se spodoba idea, až natvorene dolnoserbskich ženskich mužstv zbalu kopanje za přijdúcu Europeadu. Vjergen majcne sú se v našich serbských sach niektoré krajkaji namakali. Ako přerád v mužstve sobupraš. My w Dolnej Łužicy sme już vesrejš přigotovania za Europeadu. Gromadže s krajkami z Gornej Łužicy chcemy úspešný tým do Korytanske posłać. Podľa bala kopania veselim se na zmakanie z drugimi europejskimi narodnymi mniejszynami. A myslím se, aż nie búžeme se jano v balokopanie. Kopańca je wulkotna, kulojta vec. Kopańca raje są w wszystkich rečach, tak związa zromadności, emocje, napinania, zbożo a napiatość. Poprawom idealnie so napuć podać na Europeadu 2020. Goroszka, my przyjedziemy a prajmy zromadnie, junkrotnie, skupaj, enkratni. Witajcie, ja sam Luwina, kopaka serbskiej wubranki z Łužicy. Som čipna na Europeadu w Korutanskiej. W Južnym Tyrolu możemy hižo wulkotnu Europeadu z junkrotnej atmosferu doživić. To dla nadziejam so w Korutanskiej na napiate ry, a na to waszitki zeznać, a so z wami o naszych kulturach wumieniać. Weselo so na wulki zromadny swiedźen europejskich mniejszynów. Zromadnie junkrotni, skupaj enkratni, together unique.